fia ngai I kula fa fele ya kule pa ia mal malu o ka ko ko I le psenga fa fe ngai nga ma la ko fa ko ia mes foil pa ia mo lunga I kupu mai o sa mo yung kulanga fa lupe fa kalo fa ku ia la ko I malu fa malo ia a mes foi la ko lo mfainga mo me ka ko ku vanga se ngela lang ia lo se ka ko kaimi ia pe fo Amerika ia fa penga fo Alaska e me lo yer ka ko li fa mo inga nge fiafi ia le wo ngo fo ia fo ka vika o fo ia mo sui o ka ko po kala ma ka inga ia a ko se kaimi fa ka sima ia siaka ale ia ka ko fa pe ia nge fiafi ma nge po mo nge fiafi o ka ko po kala ma nge ka ko ia ai o siaka lo fa blebe nge kaimi kusa fo fa mo mo I la ko fa fifianga fo ia a me se fo ia ngi so la ko fo fuanga ia se kaimi a fa pe mo se avango ia onga fa kasi mai la ia le ai wa fifia la ngi kula fo mo ngi avango ka ko fa kasi ai se fo mo ngi avango sa ro fa lu ngi ngo sa we a makal ka ko po kala ia ai ongo ko ko ngi a siaka ia fai fo ele ka ko fai mo ko si la mai la fo ia wala ke ka ngo ko ia langa se sa o siaka le fo vai aso ka ko amaka ai o ka ko kikilo ngai msalo ngai isu mo mo avo ke fia ka ngo ngai o lo kikilo ko wa lo no mele o misi ko mai ki Samoa o ke le lopo le alma fuanga ai e me fa penginga kupui ni ngo tave uni sa o ia fiki sa kupo mele o kikilo ko kai kusa le ale mka upule kupu tave uni msalo por ka kai mi kasi iva balu iva sa o ia tave uni o le misio ka maiki ia me se foi o ngisio o ngali iwa ke ma fu mai le mele o le o fiki aso ia o fi mele o le kama fa a ki kiro I kama fa le al Pacifica piko si di lava ma ro si fiki ia kauso ia konga o Vanuatu ma Solomonga e mo ilava e fai fo sima ma fa la ko ingu aba alanga la pe li miki la ko ingu langa ingu aba maka ai ka o sa fa kalwanga mele o le ingu aba po akoa ai ma fu mai la le misio mengi ko miki o ka ma fa faula wa ka ko sa mo ele fa penga ele uminga ko ingu aba fa ka malo a fa ilava o mi o se furu por sumor kas wa ingu aba kama ia sa ba ia soia e ka o ar ko fa va ba la ai fa ko manga ba mai fa sa sao fainga ava kausu kasi sulua kasi lua kolu fal po ma fu mai la misio ko miki ngai fa pen ko pungu le o taveun o ma fa la yele o la ma fu anga ole misio ko miki ngai ai ole ma ku le fali ma ki ko miki ke masalo pe misi le fiafi masalo por fiafi por ko la onga ai elo ka ko nga o la ia il ka ngo fo ngisi o ngisi o fa nga o ke le nga o ma ko mengi o ka longa le po o ke le ko inga ke ka longa wala ngo ka longa ke ro ka longa ka le sia fo wa ia la ko wa ngi la ko so nga seleng ai mo ko wa la ka mo ki nge le fale mo ke le la inga ko ka mi ki la ko wa lu me ali ai masalo o se awala le ka ko makua ya me se foi ko ke lo ka ko ngongu me fa penga wa fe vala ka ko fale inga ia fa ki kier mele o le ka alulpo le fo lo ai kun ka makua vai ka makua le ano ka makua foi e ko vai ka miki ala foi ia ka fa ka mi vai ka miki o ke lo o ka ko fongo fai po ngola ia le makua ku ka miki kasi nga fa fikau le kula mai I ngisi wo mo ka ngo yai ole fa ka ngai le free visa le singa o se fa po lenga le wa e fa ku puli ai ma fa ke lenga fa fikau le a o ngai nga ku pu le free visa singa o fu ka mai ki singa o fu singa ma ave ka mai ki ma fa penga ia ka singa awala le la ka ko nga ia ku yai ai I lo lava po lenga nga wa ia mo ka kau a inga ma ku o nga sila se awala e mawhai ei o nga whai ki kia mele o misio ka maiki lalo I forsulo ka usanga
ia o ke la ka mai ki o lalo sulu ka sanga le ke vai ia o o ke le fo isi me mari fo ile vai ku ke minge wa vai ku fon kanga ka ko aku uma ke le fongo e fangi wa mo ke le fon ka ko anga i a mesel ko ke lo ka ko nge fanga loinga mai lo fai ka kusi mai lo fai ka kula fongo ai e sua ko ka kula fongo le kongo le website ale al malo a fa fola si mai al fanga malo ia po ila ko nga lu ka ko computers ma website ale malo manga mia constitution ale Samoa e ko lungal ka ko website manga mia ia le constitution ale Crimes Act el kula fongo fanga ngo so ko kula fongo o fanga kula fongo fanga paloka ia a kon fo kula fongo fa va mo ko ke lope fanga nga mai ku ka singa kula fongo wala ngale ka ki pe i fon kanga e som mo ka ko fa longo lava ka kula fongo ngi ale su a ko le mo ko ngol ka ko website kula fongo leo kula fongo fa palmengi o ka ko medical schemes meri i ka ngol ka ko nupifa me fa penga e mga mia kele ka ko menga a mesia ma ko ngi fa a fi mga se ili se ye ngi me fa ye nga on kilo me ia ma fa mo ku wai ia po kala ma fa pengi yor ko so son kele lava nga ele nga ka ya ma ko a so se silava fi lo se me o lo fi mamla mai ye ka ko kula fong ya me se o ka ko constitution po fa vai ole ko ya fa vai ole foi ole o kongo le o ka ko palmengi kasi nga me ole wa ngaru e fi ki kilo fo ngi siome ele mo ke lo me manga lava ia le fa va Samoa le nga mo ku ngi ka ko ofisa ia ma le fa va markula fongo fenga paloka ia markula fongo o so nga kula fongo Crimes Act ia ponga o mele e ka o Samoa ku ngi ka ko ofisa ia e menga o kako kikira ku le fongo le nga fa ia ngalela o mari ka ko fongo le sa fengala ia man ko le ko lo ngi fongo o fongo le li ka o se ka mi ko amakai pe amawa ku lo pe sa ola vai mai ka ku fongo le fa ngala o lo winga makari fo la ko ka lo fongo ngi o palmia male o palmia ia male ka ko fongo fikalai o la ue ka so inga ma ka pule ia ka mi fongo ia nga pule la ia le ole o ka mi fa ala we le fongo fikalai le fongo ai ka apel fongo ngala ele ia se fa ai loa al ka ko fongo fikalai e ka mi fa il fongo le ai o ka o fongo ngi ai me se o lenga nga ku ka ko palme ngala e fa o mai kula fongo fonge ole o le fainga pa lo kam kula fongo kinga ai ese melen kupu mangala le foko ya ko na vonga ko ambaka ko fa ko mai le la fora va le kasine fa ngala mi se fa fo al mele se ka ki le fa mo se ya okay se ka ko ki kilo le il fongo le ngala wanga o le melen kupu ngala nga kula ambaka le fongo ya ko ambaka kan ngoinga ia kula fongo le lafo fo la le o le fa ko inga ia po o le fa mo inga pe fa ko inga ka ko fongo fkala lenga fa ile lafo fo ia olole na so ngafi ia fo ngi ko amaka fo maka ria fo la o le ka ke kilo i kula fongo le wa o le kam foi pasi o kula fongo le fa nga paroka le ve sa le euro ia male kula fongo fa nga paroka le ve ai ia kinga o kula fongo le ko nge ka ngo pasi ia ale foi mo kula fongo le fa mo fai ele mo se kai me fai kula fongo la le ia kasi nga kula fongo ka wa le fo ke fielo po la kongu le se kula fongo nga o le kula fongo le pera kula fongo nga le ka kia mo kai mingi ele yo ia alo amaka vesi ka ko fongo malolo se vai la makanga le o le lafo le ko fa ko olo se ko se sila mai ka ko kikiro pa pero ska ko kala ia fa mo ya wile ya tot pela no la option minister Ja, fa tele
mo le amnoa fatalo fat fo I le fionga I le fonftelai ia fa pe fo I le maluman pa I o tato par menenei tai au tato vi ia le lofo le tua o le ua mai tawina te mai o roto so I fuala rei ia maso mato wola ia fa wa wai tato ngā ruenga alo fionga fonftelai ia Wadua tu la so nafi ma ni fa le tonu fo I fa maru dua tu lo fionga. Ai ye la ban manatu. Ya le alo pe luma le sa tatu pan mene wale ta po inga malo se tatu tnu. Ai wo tu la ilo fionga fong telai. Pe on silfia lo fionga le sa tu inatu le lafo al tatu malo. Ye le fo wa mai le ta de la wo fionga le pumoni la va fionga. Ili te ena e tato malo le finangalo tu tasi ala o fionga. Ai sa mana tu fa pe sa tauna fa tatia mai pe nga wenga tato panemene. Inga ia fa mauai ia se tulanga. Na fa audo toe de lafo ia petai. Ia ole de tula I mai ia se tulanga fa pena. Ai o te talo tu lava la o fionga. E fa manino mai. Ia lo finangalo o te ena I le lafo. E pe o tula ia tu ngalo o fionga. Ia mat fa lo te de fa pe ai o le atu mai pan meni. Pe fo o lo finangalo sa fa alia I ta o puan nafi. Ia e pe ta I lo le ai mauti fi fa longo lo fionga. Po le atonu le mea o te lo finangalo mat fa lo. Malo faftai sa no ngalo fionga le mista ngalo tele. Ia tato fa malu wai foi. Wa foi ni mena ia nafi. Ia lewo watu maru puenga. Tato fati e mea inu le ai na. Tato wa tai le tunu na tofi mai. Ia tato te saili ia se manuia o se tato tunu ai faftai mo saunoanga. Ia faftai foi mo le finangal falia. Ia e nga foi se manatu no foa. Au fafong foi tato palmene I mafu anga foi wa mafu ai le tulanga le pe saunoa le fionga minsta. Ia ole na totu na mai la son nafi le lafo lo sei ni mai el minsta nga luenga pa pe hon minsta pa snonga. Ia ole ano liu la le lafo mo si de fiat pa mene. Ole leva tu ina o fonftalai mal sui fonftalai. Ai fa vai I le vai nga fasu wiva mo le lima sul vado fa vai. Ia ole ano liu le na le lafo na tu ina mai. Asi sila lau tō whionga le vai nga whasu ruiwa o le whawai. O lo manino ina o le whiriwhiria ina o le whongwhitalai. E le o iai se tūlanga whapena o se le whatutua ina o le whongwhitalai vai nga whasu ruiwa. E whapena fo le lima suru waru. E le o iai fo se tūlanga whapena e ono au mai ai se whatangana whawai. E ono whatuina ai se lafo mo le whatutua ina. Ole fonftalai mal sui fonftalai ese me lua ele le foi mal tato parmene ese me lua o la foi na mai atu nei o le lefa atu to ino capeneta o lo manino lava tono fa vai torsu tolu pui lua pui pi manino in express words no confidence in the cabinet express words la lena fa tato la foi lua na mai atu nei a ole se lafo se lefa tu ina o fontalai ma sui fontalai I to tono tato tu la fon fa vai ma tu la fon tu maul mot ia o le te fa maru lua tu ai o le fa vai na se fa unga foi wa batu e le fontalai ia mo le pui lava o le no fo tato tunu ia e pe ono o sa fa tu nei se tu lo ma fu anga na e to fa ma ia la lau whionga minsta mal malo tato kapineta malo tato maota ia o anga ia matuma ia le lava tato wasia si uma ia tulanga ai tato fa mo le tua lava na tofi o to whionga ia walava te ingon maota ia walava tato ngal nga fai lo ta pena mai tato ngal wenga ia walava ia fa nga solonga malo tato wala wina o le nganga le man fa lo lau whionga minsta ngal wenga fa malu lo tu foi ia ele tulanga wa watu ai se
ia ale tūlanga le nai wha manino tuai manangang wha roaro. Ia, whawhitai, le ua manino le whato whala inga lau fionga. Ia, ona e tolu a mātou lafo le mālo wa te ena whamole mole lau fionga. Ia, sau no manino loa, e te ena uma lafo ia lau fionga ma le whaaloalo. Wa o le tau te tala noa i tua ia tātou fitusia inga. Ai mana ia lau wale alo ia i tono le pāne mene ma le whaaloalo. O se kasinga vaenga sa kalongoinga le palmengi a ngale la. Ia mankole lei. Ole pule po le authority vested i le speaker. Lo i marsianga le au le malo. E whaalongo iai le palemia ma whaipuli. Ole ko whaia olo. Ole kulai ole lopan kulai olo mo le malo. Wa le whape ia ele ke minga fa kala olo a ole la fong fa kula I fa pe wa le fa ko inga ma wa fa ku au le fong kala yanga fa unga fai ole menga de sa kula ia ma ka ngo vesile le fong ngala e la le fa yu pong fa pe ia olo ole a kula I le kai ole malo la kula I le malo o ke le lola po le alfa kulanga al fainga malo awa sa fa pe o pandemia o fa pe o fie me fa yele le kalanga la kula il malo a le mo fa ngo ko o fa ye olo le fa pung fa pe la kula il malo ku e fole yele al pandemia ka mi wa ke ifo wa mulmuriange fa pe o fa la bon me fa kasi fa pe la kula le malo ole fafikau ole o kalangoa le vaenga le ia ile lafo lea ma wa kufa kasi le chapipi ia ma fiame le fainga le lafo ia ai ma finga wa pe folinga ma le la fa fe fong fkala I kula I mo pe ale faia mele e manga oi si kui fal menga e fa pe olo ao e maria vanga walanga e yaile ila konga la kaifo sa mori amerika la nga fa longo I kala I kaiminga lo seia I olo si fai fole kwanga Matua manino lava ia lau forsanga. E le tūlanga o le te ena uma lafo tātou malon tu inatu. E pea no whai atu sa tau ona mai e tātou parimene tai pe foi o lafo ia na te atu nei. Ia ona I leo le manatu lau whionga le whong talai. Ia, wha maruru atu. O le atu mulin maro. Ma wha lora. Taftai. o le mera le makaule lo mo fai e olo le upu le la ko muli le malo o e ingi singa la kalaka I le melenga I olo ma malpalimia sa ka umbai ia fike nga ingala kiki la malpalimia ma olo inga wa kula I olo fa pe la kula I malo sa manga o ia kama kai palimia e ngofo olo ko e fa wa se kala pe ka inga kula I lo olo kula I ko malakingu kula I uma ko e mar se furu kolu ai ku o inga le palimia ma fia mele la inga lea la ko piko le nga yak o kere la me o malo ma fo ma ka ko ma la vasi ka kilo o feo yele malo o le ya olo le fainga malo po le palimia le fainga malo wala nga lo ngi olo ma be umar fu korule ai ki inga le palimia ma su palimia leng fa wo le fongo ma le kalonga leng fai ole fenga ole melen ko fa o fo le palimia o se vanga le fo len ko fa le palimia ya o lona winga e le ai lava se ava noa e mawhai ona au mai ai lea mata upu I te tonu o le maota e tau wala mai ona o se fina ngalo o sui o le maota lau fio o le malo ua au mai fo I
ia le tusi langolango a sui o le tu ngai i le tu lea na lawa fionga o le a whawhinga tā tele o nā ngā i luma la tātou ngā duenga a ua iei le mātou vainga i lau teitainga ua te le a whainga o le whawhueina o tātou mta upu i awala e uia ma ua ariali ia ia fete nai ma ua lanu ai au whai alu nei vai aso o atangia o tala o whai unga o le whatinonga o tātou whasoa na ua whionga le whangtalai o i tū nā a whaila ua le tafa lo finangana e a wanoa le mauta le nei tātou te whale e o nei maria le o la sormuli in malo mai o lona winga e ese lesi au wala o le a su e ai i na matau kunne ai sa ma o lunga fa moi moi e ma fai o na fai tonu o mauta nei Paftai, ya. O lea lau ko e whamera son murin malo. Ai, al kemilea. Wa ngat ko lua la o lewa iai. Wa ngā o whiame ma le whiang whai atuala lewa e kemilea whapela tu murin malo. Ai, wa umanga o ese ko sumar koru. E ele, o le ngā mai li poki whapea. Ngā whalonga ko whapea ka la olo. O lae sa o le whonga whakalai. O lai sa o le fonga whakalai ia kūlo olo i lunga ma oloa e mai la whea kuala le palmi ai oa olo ma le baenga lei o lai le aka ko kirkilo i le paua ma le pule le fonga whakalai lewa ku ia i le marusianga le aur malo le bailua i le marusianga le aur malo e whai ese whai unga kongo le palimengi e kuku o kasi lava le i le fonga whakalai marang whai unga e ui fwoi pule le il palmenge pule il kaimi o le fongo e le pule sesi o le lafo o lenga kau whaakuanga la o le mkua whaavalvalea la o le lafo mangkua fo a whape sa o le pule mwhainga vese palmenge wa kaimi ngei la wharonga ku le il fongo whakalai wharongolonga ku le fonga ngel whaavai e mkua le mawhai a korua me mwhainga vese le fongo whakalai o mai po whaamawai ia po kofia se kofinga fa miska pau lavanga me lai kongo le fa vai e fainga vese le fong fkalai pe suit ka ko fong fkalai o ngisi la kulanga ese manga ele fainga vese ai wa fia ngi kausanga ka ko engel fong fkalai i kongo fainga marole ki ngei e si lia ku le anga ki ngaka ko fika ia ku mela fai el fong fkalai ai pule la fong fkalai la ko le ai mse singa fai se la fo ya ves o le lawa o ka ko vai ko ngela maro si anga le fong fkalai ma le o sa ngor fong fkalai i longa maro si anga fa fong fkalai ele fa se singa ves ko luamea ole resign mai ia po kofia le fong fkalai ise ko finga fa minska paunga se kui fal mele se sa ngo e kwala fa mo se ka kikira sa nga kwala lenga si kau ko kirkira sa nga kwala lenga e sianga kamai fare kuleng faifo o fete na ila o fionga ia me se ko la fu tu inat o te tu da ia tu le nei ta ia o e faisina tala tau na fa pula te isi vai ngo tu la fono ono leo sa no manino lava la o fionga e le ai ni tu la fono e ono au mai ai se mata upu fa e to tonu ole malia la upionga sui palmia ya e leo se fa masino moto nei o moto palmeno la tunu fa malu luat leo te malama le lo tu lai mai fa loia a leo o tano atu lo upionga sui palmia o leo fa ya tu fa unga fo te lai tato mali li yo e fa malu luat tu langa na le pena tau foi mai ia o leo fai atu le fai unga le fo tele tatu nga luenga ia fi fai fatal le tunu ia malia la fionga e mana o mia so wa vanoa se fai atu sa tala o leo fai atu le fai unga no fo o le na sai ni mai le fionga mi stai le lafo
Ia whapea fo ele Mr. Whamsino. O le tūlanga Lau na. fionga, o leo manino na tali mai, matuina mai, lau whaiunga i le pōna pō. Fotoa o maua le whaiunga lea, ala tāle se fururua na pō. Malie sui panmia. Se O lewa. te tala wha Malie mole sui lava panmia. lau fionga. Malie mai. O Malie lea wa mai. umana tu watu le silafo. Malie. Whai lau tusi o le fono. Mai. O le lafo lea lau fionga. O lo wha manino tuai vaenga o le tu la fono. O a fianga o lau fionga le mata upu le nei. E le lei o le tatua ngai no i le lafo lea. Lau fionga le fong fitalai, Ia tātou ia tō mo se mai e la apanoa ia. whamulmoli. E whai le lei se tatou tala. Le ana o le pule o le tu la fono. Ia, malie. O le palemeni. O le wa whai atu. Lau whionga sui panmia. Malie lau whai atu no fua. E pēa nau whai atu e le se whamasinoanga le mea ne o le palemene le. Leo whai atu whai unga. Ai mari lie, o le anga i ngā ruenga pēn whatulai mo le aso nei. Lau fionga e le fong fitalai. E mwhai ano o siri atu lau fionga. Malie, lau whionga le. Pe na e ta pā se finangalo o le loia siri e winga i mta upulu nei. E ala no o tula i atu. Ona le fata o matfoi le tato mta upulu lava i aso. Na ta pā le finangalo loia siri lima ta inai lau fionga mtato uma. O le ke le whale kongu ngā liali mai te tono le maota le nei. I lo palota, ai le ai sau palota, tau la palota. Ia, malie le Al tatai le mefa tuanga. pea. Malie le tatai le tuanga. Patali, se Malie, malie, A mako sa vali lo i fafo. Malie lau whionga. O na ta watu le yate oe. Malie, malie, Mako ke le whako koe ka foi oe. malie maia. Ia, wa kakawai aku le amakanga o le whingaunga le ngā amaka mai le whionga ia tuala. Ia o ngā rua koe la ia le o le kai o le kua ngai ia kuilepa. Fsingia kuilepa pengang sa ilia le whau kuanga le loia sili. O leo kako mamalama e le se loia sili le whongwhakarai e se fo loia whongwhakarai la kou ia. E le se me la sili fo loia sili wālanga loia sili ke le ngā whainga luenga le parimia. Ai, o mai kaua ku ia kuilepa. O le fofa ku melanga ia ku la ilunga e o pa on ku la i malva ngale. O le mea ngā leo wa ku ngei le kaupu pulenga ma le whaingol mele o ama kofo. O nga ngafi. Nga bala mo sesi. Ia kia. O lai e wha ku le lafo. E wha ke aile e wha ku e whange fia me le lafo. E wha ke aile whong whakalai. Ai o nge kaya. Wasau le observer. Usau observer le kaupu le longo winga foringa mai ngā alu ia ngafi o karango inga ma fongo ia le chapipi ma le vaenga le asosia fia me. Mo le lafo lea e whakuinga. Manko fo le finga o vaenga ma le kamfo le vaenga le whaasele le fonga whikalai. Inga ia kalia le lafo. Awa a kalia le lafo. O le majority la ia la kou. O la ia la kolungu me la whaake ai le fonga whikalai. Ai o ke whaafekai lewa le fonga whikalai. O lo o mau leilong finga ngalu. I le kula fongo. O wai le se mea lenka o fonga pasia le lafo. Me mo mua ele kongo le whaabai. Me longo lua. E le se mea la fosi e fua le fonga whikalai whai le lafo. I le mea la maa ngā oai. O le por kikirianga le ko kikira koe ngala. O le kamwhai le vaenga e whaase se le fonga whikalai ia wawenga i oe mai e whaakure lafo. Ia longo inga whaakunga e whapengi ua o le iska ko fonga whikalai. Ai, o rau kikira ku le ka upu le waenga ka ngamusu mai e kia. Nga mga e whaaku lafo le inga ia pasia. Ai, whafonga whikalai fonga koe. O le chapipi. Ko wa ai lai le me ke le lava le nga whingau e ngele vaenga le. Wa whiu lai whingau. O lai mau a lava le whinga ngalo o le fonga whikalai. Asi ka koe kikiro lava i le ka upu le a whinge ia kuala le nga mai le nga eisiang kamai. Komi le nga kongi mai le fonga whikalai. Tala ina awa fionga i le doctrine of necessity. E awa ai o nā mai le mataupu te tonu o le parlemene nei e whai ai le whai unga al parlemene. O tō sot whono. Ia, e leo se bea lea lau fionga. Leo nai ai o a ia fete nai. O leo whai atu le. Lau fionga le fong fitalai. O leo awa non whono tō ngā sui parmia.
Ia, o lo o ava no fa sinonga pa fina ngalo ye. Leo fa ya tu fa. Leo fa ya tu fa unga. La o fionga le fonga talai Ia, ia tu to lai tai mai. pe lo fina ngalo. Ia maua le ngango le tua to tai ai o me fau manei o tato Lau mai fionga tai. sa tu la ia tu mua. Ia lava pe la un sai la o fionga le fonga le fonga. Ia, te tu lai mai pa via. Whaftai lau fionga i le whangwhitalai. Ia aton fo i ua tūranga ese fo i tātou amitanga o le nei aso. Ai o te tarusanga pēr ia whātoa le tātou whasoa. Ina ia whai fo i o le manino o lok finangano. Ia ai whapea fo i o le whola atu se tāofi o le kapineta. Lau fionga i le whangwhitalai. O whauingaina lau finangalo. E le ai se awanoa e au mai ai to tonu o le palemene le nei. Se manatu o sui o le palemene e whaasino i le ngai oinga a lau fionga. O nau manatu lea, lau fionga i whangwhitarai. Ai longa e tūranga sao lea. Nā o paule te talo lea e avatu. Au mai pea i te tonu o le mauta. Tātou te whaaso ai, o na manino ai lea. A whaapea o le alia mawhai, o na tātou whaaso ai te tonu o le mauta. A wā o le mea moni, rau a fionga i whangwhitarai. Whaangaso longa o le whontanga le niwa yasa. O le mele sa o fia pa iei o le saunganga tuala whapea e lai e kula fongo en whai ei o ngā whakangulu lafo ma a vese le whangwhikalai ma ngā ia saungo ai ma ka ua le upu lea o le Doctrine of Necessity. Ngā koe saungo fo i lesi mea msaro li ma wakua e koe saungo whapea e ma whai lava e le pale menge o ngā whai kula fongo self-regulate i ngā ia whai e ngā whaakaungu ia lafo ia mea mga umia le moka. O mea mua mora, sao o kere sao alo e kilo fonga e le kusi kula fonga fo ima wa aile le upule o le Doctrine of Necessity. E sao e kia un meleng sao ngoi e le fonga whakalai. O leo karongo whaalo ia, au le karongo whaipule. Oa o le Doctrine of Necessity. O mea ngā ele whain kongu i palmengi. Ele whaongangar kula fonga kongu i palmengi. O le palmengi. E la ko parliamentary privileges. E pule lava le whanga le whaipule la ko malanga sa ngwanga. E le la se mea e mwhai e on whaongar kula fonga le kongu i palmengi. Ngai ngusila la ke le whaonganga. O ke lo isia kungu e o skadia la ke le whaonganga. Ma ke kar kong foi le whaonganga sa moa. Le me le kau porkiki mai ai ia tuala. O ngā saure mar whapunga whapea. E ma whai lava e palmengi ngā whai ngila ko kula fongo pea manga oi. Sao? E ma whai palmengi ngā whai la kula fongo sao. E ka kaula o ngā mua whai le kula fongo. Kau ngā sui kula fongo. O ngā whai le o se lafo. O ngā mingi. E le mwhai ngā whai se. E le mwhai ngā whai se lafo. O lo pui se kia le palmengi. E kula fongo. E kula fongo le. E le mwhai ngā whai se lafo whaaki aile whangwhikalai. I le mele manga oi. O le mele manga oi, le lava kauanga o lava le fonga whakalai. E whai se lafo, koe loko ai ma le mele, whai lava whai e palmengi kula fongo. E whai a la kou ia kula fongo, e whai e un whaakingo mea. Ia, e mwhai. E ma whai palmengi whai kula fongo. Ai le whai palmengi whai kula fongo whaakope whapea, ma pasia, ma whai a mea. E ka kau, onga, whai le lua vai kolu. E wha ofise kula fongo whapea. O lai lo le lava e fia me ma kule epa le tapipi ma la asosia fia me. E lo ke le mo le lua vai kolu. O walanga aku whakasi le ngumela a kule epa sumar fiku. Ia man ngumela a la asosia fia me. E se forma le lima. Ngā kolu lua. E mga amia kolu lima le lua vai kolu. E le mawhai la o ngā o e su le lua vai kolu. A le fi ngau i le lafo e malo le majority. Le kokele le paroka.
le la ringa finga va nga le o ka ki ki ku le le fanga ke le mele e ka mo fai mai va nga le o le la fa lo ngoko ele sao le fonga fkala le la ka la mala mai na le pule fa pe ya la kula ila ko ya le fa kula o fa mai ya fa mai ka le nga fa ko fa pe ya o lo fa mai e fa se ka mai fa pe mai li mo o fa pe mai la sa o fonga fkala ye mo ko kwa o longo winga la o se fainga le sao ma se fainga pio pio lenga kam foi ngala anga sao ngai la ma fale kongo ele fong falai ma kako se ko le mela fa ngol kako le mama ma kula fongo le ala lenga lengo fa o ka o nga made available ya kula fongo ngai lunga le website del malo inga ia kako kau fai kilo mo ai ma kako lo kula fongo pe fo on kilo ai ma si le ia fai pule fo ku malo ia kako malo ma fa kasi inga ia fai mai la ko sawinga ale foi ko ke malo ma kako ele la wo kongi mangele the doctrine of necessity o kako fa pe uma wo ka fefe sa ola ia sa ola va ngale ola ia kula fongo ama ko le fo le fai loia o le loia le fai sa ngale lo ngoinga wa kile la bon ka kongis fa pe oi esa ora ka pule wa mai la ngol loia ya kwala a le la o fo ke wi ka kong fo ye sa o ka kong fo ye a ele ya rese mo ma fo fa lo mo nga sa idi pola kong wale doctrine of necessity a le lo ka umengi ele fa nga e par mengi le kula fo o le doctrine onga o kongo par mengi e ele ya e sa ngo ai foi pule e ngo ma fa sala ingo la ko ele ela se me alenga mga amir kula fongo le kongo par mengi musila australia markelo pacifica fo ai fa foi la e mga amir kula fongo le samo e kaula mo fa ile la fo e fa ele e fa au fer kula fongo le ma pasi ese ro vai ko ai le foi ese la fo e be se fongo fkala o ka kikiro la ka konga nga sa le pe ka fa vole mai ya ngisio o fai pule ale ka ke makako kapo yaku ila ko fai va lai fai mai mal mo ki ngoa mar ka ko kong e sa o mela fai mai ia anga ka ko kong ngela e ma fai ma ko mo se fonga se fonga fkala ye o se lo ia ka fe pa ko mo o se fonga fkala ye o ke pa pengi wo wa se fonga fkala pa pengi wo le se ko fonga fkala wo il ka ko fonga fkala i fo kaya pe anga le malama le fonga fkala i yonga kyo ke far kula fonga ya me so ia fo ole lo ia o la lama ila o inga male fa winga kula fonga ne fa pe male fonga fkala ya kwala e kere o ku ko fa singo le ke ku ko pa me o lo fa le fa singo nga o fa singo le al fonga fkala o kongo pa me o ie fa ilang fa singo nga ke ko fi ai ye ko miki fa pa me la ke so inga se fonga ke se fa pu sa ka foi la ya kwala por pa me po kule o fa se la fo e fa ko se fa ko de la fo inga e fa se ko miki so iso la pe mo ia me ia le ka ko ia ile le fong fkare fa pe wa fa ku au wa ke le ngo le fa ngele la fo ala ke kira ko le fong fkare e le ngi me kuskusia la fo e li se ko ngi me se afe e ka o ko me se nga fai ile ma singa ke nge po ma singa ke nge e justify ai le ka dia ngo le la fo le lo ngo se la fo ku sa mango lo ba ko sa aba ko ole sao ia paula a ele o winga ia ma ko nga kulanga ia ka fie vai ska ko palme o fai ale ka me le mai mo akula ku ia la ko fai ba mo la ko sa nga ko ngol palme ai po wo foi la ngai fai pule e singia la ko kumalo le me ka fai po la foi fa ponsa fai pule la ko kumalo a la ko lava poko mala ko mala malama male la ko fa winga ingo be ai lo loko ye ku malo o le mele le kupungi samo e alo no fai pule kong
fai ano ngoro ko se fai ma o le kumalo o ke mankuanga ma ko fai pule so i mako e kai fonga e songa fu o ke alwa ko le fonga o kala ki po le ki kilo por kai mo le o le ongo lima o ongo fiko o valu o ke vai ko ki a fonga ba soma wa le songa fu fai fonga ngo e ye ya fai pule fonga ngo fonga umanga e alwa ko po pusa apa e lengi se lima po anga pusa e lengi se lua po se kolu e fa mo fa oso ai e ia ila vai fongo ia ma fongo foi la ia e sa o ma mal finga ngalo ale ngu umare ku malo I fongo par me o ke le loa pe o le ale ke le fongo I pa ia fai pule ngai mala ko ku malo ma mori mai le finga ngalo le ku malo I mea la fa penge a me sa me ka ua ma me siri o nga ka ua fa ka ua inga e a fi ai le ko kelo le kungu e le ngaka ya Samoa a ongu uma I kumalo ai ma se ka ko le ngo foi fa nga le me fai kongo le o le parlement e a fi ka ko ngo foi fa fen ka ko le a fi ko ke a fi a o fa le kongu le kupe a be Samoa o I kinga ka ko ngi la fo kupe Samoa a Samoa o le kupe maua Samoa le si export po le si o le si kupe maua Samoa ka ma ai era ku fa e le leila le ka la ngo lima ke lo po la le kupe ngai ngai Samoa por ka la ngo lima ka la fikus fu ka la ngai usila a America ko kia ko ka la fa fe pa un fa le kon e ka ko aku o ka la los fu ka la America a o ka la su senge ya ngusila ka la su senge ya Australia o le kinga ka ka fa ma fo sa fe la fo kupe Samoa ale wo ngai ko ki ka ku sa kupe Samoa ma kupe ngusila ma kupe Australia ma kupe America o me langa e ka wai de sao ka ka yengo foi fa I fa nga ma lo ka ko ku wa ke la le si au fa ba le nga fa mai ya ele es ko fe au ngai o la ko ki ngo fo ko fa fo ma ngai ko nga luenga mai ko me fa ale mai ka wo ko ki var sera milion a ko pele la ku fa fo ko sa o mo mor ka ma a ingo o fonga ngo o Samoa e ia ila ma ke lele a fiango ka ka e fa fo I me vale e ko po mai ko ngol pan mengi I le uri I ele ma manga fa ngafa mala ko me e fai e o songa fai ele ka pul fa le fo fa le me fai ko ngol pan mengi ele nga ka mon mangui o la kelo o ngu umala la fanga ma ku malo al mangui mo ma ko le ngo fa fo le fai mo ku Samoa o me la nga ele mo ma fa ba ngali ele o ma fa fi me kangaka ele o ma fa le kule le ba ngali le ko iva le mo ko ngo le sulu ma fi me la ko me va le nga fa o le ngo fa ko ngo le ngi la ko paki ka ko me fa la ko iva le yengi o ke le lo por as finga ngalo o le fionga le sunga ya la audio mali ko mari la ko paki a ke longo wo ka mi wo ka wai o nga kuri ko iva le o la ko nga mun muli la vanga ale ko akula nga ayo mai e se mamao ale mela e finga ngalo ko iva le la o pa loka ila sosia fi me o ke le ro por akula fongo le e fa nga e le o nga ngofo umi fi me manga vanga le ko ngol fanga malo le la vai nga ngi mai ya la audio mali ko it's a minority government le ai se me fa penga kupu la langi ako a kupu mele nga fa nga malo ka komis fa nga malo fa dictatorship fa communism wo ye me fa pe kupu ai a fa kupu se me fa penga I malo fa kem kalas o so kanga o paki e ma wel fa nga malo on kaula le minority government le sa ngo so e fi me ka alo ye e pupungela ka me vale le fa fa mai e me fa pe la fa fo ise ku ise ka ma la fi me pe ise ku wala ko foi en benga ki foi o le minority a sa mo se va en al paki se va ngai kiki al paki le se me fa penga ku e ke pepelo mai ama ko le ngo fa fo pepelo Samoa ya ko nga ko inga ko inga foi o la ka po mai ma fa longo mai ma fa fonga mai ko kala ngai fa pe o yele
poko ke le palmia le la sa ol palmia ya sa nga ke pelo we sin minority government ile la lang ya ko foi me nga ke foi nei se me o me la nga luka ko nge le la fa popo ke marco iva le fa popo me vale ma me se le o fai ola ke le anga se o le mo kwa sui la vol pese fie mele o va ki o le pese fie mele nga pese mele mkanga o le rule of law o le fa maluinga o kula fongo la me o pese ngi mo pese ngumela wa kia i le rule of law wa kia i o kongi fa for kula fongo a o pese ngumela le wole ke fie me e ki nga la vanga lo fie me de me se le o fai o le o ko so ko fai so kangamba mo fonge mo kulepa mo panga fakas o me sa fa sa be ke mo kulepa e mo le kulepa singa fam kala ngo lawa wo ye so ka inga pa ki mo le pa ki wo kongo fa fongo mo fai e o asingo ya le pa ki le nga ya por so due mo por ka ku le nga mo nga o se kala fa lo ai fa ku la fo mo kuri ko mo fam singo ala mi lo fangi la o mo fa kasi fa lo kasi wo mo fa kasi kala ngo fa kasi ai fa kasi te ai fa kasi mo ka fa kasi wo mo kwa makir kila ila ko mela fai o soria fo nga kula fo ka fe pe anga fa pe e fai mele ngi ai ke o malo le la fo ai o ka o fo ka le fo ko o ka ko lo ala ka ko karango se fai nga malo le nga ka fa vale o ka ko vale o mo ka ko ka fa vale lo li so ya ka ula ia o le la o ko ngela kalango la o nge ko kalango o la ko nga kalango la kalango o ke le mamla por ko nga kalango la kalango wa se upus ko kalango mai fa le la folea se longa mai sui mo ku la fo ma fa se la fo sui ku la fo mo lo va ko fa le fa se ko fa le ko longo winga wa pele la fo le ko mai ko a ko me le kon yo ka ko fer ka fo le kulepa sa kwa so fo ola pe sa sala o ke le rola polasi wa fa mai ko kai fa ko kai palmia ya va fiame ya ola ma ko e fo ma ko kongu le la fie fai ke lo por kongu por ni plans por la se la ko mera la o fai ya la ya o fa longo ku le por la fo se ka la ku le para fa ku ko fa de ka o le si fon ka me fo fa me si me le fa le ku la fon mo ngi si me fa ya kwa si pa ma le sa o ai fa la fa ya o ko vai le o se me le va ya ku la fa fangi a ole nganga fa fangi ese ole nganga fa fangi ese ai ma ngai fa fangi ma pa la ngofa pela ala la va e ma ku la ko paki o me ma ir menga o me fot fast ko ku vakas ala ngol me le ku vakas fa pe o ka pulenga foringa mai o mo kwa ku o ma ki le ku ale ala société me mal paki le cha pipi o kele o lo fo ila ile fong fkalai po da la nga wala fo ka pule tulo ole fai fa so kula fongo pe ngengo fo inga ma fa ka mo se fa nga malo ko kiki se fa nga malo e ko ke da ku ya e kula pa ya fieme ko ke da ku ya le fa ya fieme a wo mo kwa sifi ya fieme il fa ngol mera ka ko ngo fa kaskasima mo kula ka ko kun malo longa ya on ka ko mele yele si no ko so kali ko fera skai
E fia le mona rental se whaalau ilo antula na whaapitoa mole masino Februari mamati. E luasful pasene ua pa uma ulalo ile tongi pe antolu aso pe silia tu foil e te whaongai nai so se taavale. Ma mawailo avado ile se i e awheta ala Samoa ile whai unga o le masina. E mawhai ora piki le taavale mai le malawa lele i whaleolo polo tanto ofisa au tu i ala fua. Pe mamuli a tu foil le whaletali malo o lo e wha mautu ai. Ai ngā whaapitoa. O lo iaia tanto insurance e te fili mai ai ina nei tupu se whaalawalawe ai o lo o iai le whaamama avenga. Mara tuolo iai le tanto account i New Zealand pe lafo sa foi le moana e whaonga i le Pacific Easy pe whaonga foi le credit card e whaatino i le tongi no lo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi onono. Pe asi le tanto Facebook o le Moana Rentals po le upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe a o e malanga asiasi i Samoa. E fia le mona rental se whaalau ilo antula na whaapitoa mole masino Februari mamati. E luasful pasene ua pa uma ulalo ile tongi pe antolu aso pe silia tu foil e te whaongai nai so se taavale. Ma mawailo avado ile se i e awheta ala Samoa ile whai unga o le masina. E mawhai ora piki le taavale mai le malawa lele i whaleolo polo tanto ofisa au tu i ala fua. Pe mamuli a tu foil le whaletali malo o lo e wha mautu ai. Ai ngā whaapitoa. O lo iaia tanto insurance e te fili mai ai ina nei tupu se whaalawe ai o lo o iai le whaamama avenga. Mara tuolo iai le tanto account i New Zealand pe lafo sa foi le moana e whaonga i le Pacific Easy pe whaonga foi le credit card e whaatino i le tongi no lo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi onono. Pe asi le tanto Facebook o le Moana Rentals po le upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe a o e malanga asiasi i Samoa. Ia, koe whakarwhakur kako au mai moa mai kako baenga whoringi baenga kako po kalame. Ole mere o au wha amarolo, o ngofo koe mawhawhau i le aiki a lauri i au whai wa il whaafewhenga ole whong whakarai wha mai la o. Oro lengo mo wha mai la o. Ia, whaalalame mo leo a fia me, ia whaalalame mo leo a pule epa. Pese i o whoringa le, o koe ngā kari le whapewhoi le au le pasia, au o ka umari loko whakasi. Au mga aro le pasia se mea. Mo kuro nunga o, wa o, ia ere se mea, ere mwhengwhoi se mea alpani mengi. Ai le swhaka i kainga hoi lai le mwhainga whai fo ele, le fast la kovia. Aba ia ku, o la whai se kuranga fo ele se mea whai inga se lafo, ku foro le fast la kovia o. O se whaka i kainga le ma se mea lau ke longa wa kaunga o irwhinga ngā lole. O le whonga whakalai. Il koe ngā mea o kere mamala pengo whai aku, o kere iloa mo kere wain kura whonga le palmengi. Ai o se mea wakakau o ngo e irwhinga ngā lole whonga whakalai. I se kura whonga po se lafo foi po se mea kaunga whai. A wai whai an mea leo kau whaafefe o le, o le whonga whakalai. Pe a muse whai mea whakuai. Ia me se a mea whawalea whapenge. Wa la makanga o kako palmengi foi le palmengi fai lafo. O palmengi fai lafo. Nga le lafo a rengi me ko. Ole me foi le ki kiroki e. Ole si vai nga kaua ke le lawai. Ole ka mai kaua kua sa vai sa fai le press conference a la aulia ngei le fiafi. Ole mero ke ba ke umaro lava le whakarunga ngā la auri mara kuskala. Me ira kuskala i ole mele i ele cha pipi. E whai whakarunga ngā le cha pipi. Ia le songa whai aku le epa ma le au kuskala. O ngā umaro i ngā. O ke ngofo mawhawhau le minority government le rulinga kako whai ngā maro ke mingi. Le asosi le rulinga, le asosi le kauio le asosi. Waelanga le se la ko paki, la o ala ko ye fai la ko asosi. O fisi ke le. A fai le asosi le kaukaia le kako whai ngā maro. E sa me wala inga le se la ko kai mi mara kuskala. O kwafkai la kuskala i Samoa. O le whainga o le menge walang makau e fo. O le lako press conference lawe Samoa, kako press conference whainga mo kako ngei fafo. Whai lako mo kako sui. I lako fesidi.
e ma me o le ka ki fia mamla mo ke wai o le mamla mo se ka po fisiti mai o ka wanga mo fisiti ka wa ko fisiti lor kat e ka fo nga o me nga ka wa ya ka konge la kuskala e si ya ku ka wa fisiti lor kat a le fisiti wa mamla mo o mama konge fa le la ko fa malo fo me fa ka ko kuskala wa o manga o ya la au mario ko failanga sa nganga foi mal ko fedo inga o ai o fe ia o fe fia me malanga sos o le kele aku fisiri ka o e ka unga fai ia fia me malanga sos i lo fisiri le kurkuri apu ia kule epa ma lauli o mario ko ai sa me o lenga le orka ko kuskala e su e fia me su o ki fia me e fai se ko soka inga mas ko karonganga mas ko press conference ka ua kele langa o ia ngā le ku mai kongo de malo ia la solo la e fafe o ke lopo solo po mea ai longo isi se o ko e fasoka ia i por me foi la fasoka ia kwa musua e kari mai i lau kuskala ia famu mo lai fengaro ngala kuskala a umango lo inga o le kele ia o mako foi request e o foi ke awia ninguém vai aso ma lava aso fio e medi nisi o ka ko fenga malo a mesali kule ko msinga le kule a fie me o le kule a ka ko polo keki sore ngar kilo mai ngar ka kangi kilo ka kangi ke phone kilo foi ka text Aile kari mai. Ke rope ingo ya maua. Ke rope ingo ya ke ingo ya siaka po aile ingo ya. Ai e ka mo fa ka ko kari mai. O ma ko nge fai mar sui or ko kele. Or ko kero ka ko supporters. Au ki kiro nge i ka ko po karamo kai kasi. Msaro anga fi ula kala lo se la wafe por karma uma o va cruzar wafe ai o kele fo yo mka por o kalongoinga o mka po kasi la foi mo mori mai text mai email mai ka vidi mai kalongo mai ku kongo o mafofonga mama ko foi ka ye o le sile me foi le ka ko au mai mo foi mai la ko foi ka ko Facebook ele ai mas ko mengi mo kele foi ka wa mai o kele foi o kako pokalama ma kako Facebook pages o foi ka karmalo ko kele aka kikilo i wa o kikilo kako Facebook o lo suafe ka kala e view la maka im kikilo ai lo komen alko kele foi ka o ka karmalo yo longo winga e ke le lava le kako contribution le fai inga ia mafai e kaka ia o ngakari mai i mea lelo mga awele kungu whawhenga le mele o le transparency ma accountability o mea ngai fai e kai account mai kali mai whailoa mai whaamamrama mai nang fo la ko kongi ele foi fuala ko ngalonga la ko kongi era ko kongi o fama manga la kongu fama mama me o mga mi la kongu a me se po programa platform nge ele tautaya mal pro tv e mangisi fo programa lo ke lo inga ngai le like ke pero radio samo ya faftai sua ma lang foi ka ko mai america for le for ya ngisi o programa i Brisbane ma banga le i kikilo ko iskelo kai o la konga le o le kulim ka yaku ko wa mio ma ko ngaluenga le ko kongi le o ko kongi le o ko inga yem fo ko kalima ya mako a me le fai kongi o ko kongi le o ko a ko so ele kikia ele se fam singonga mele fai ako mai fai o se ko kali mai ile ngo angol fisidi o kele fisidi ele kiki kali
Kere foi fisile lau mai moa ma lau whalongolongo ma lau makamaka. Kere fisile lau kuskusi. Kere fisile lau whaikau. Wa fia whaki ngō koe mākou ngei maua lau wangoa. Ai ko sol. O menga le yai. O menga le yai ele. Ia ngā ruenga lau kuskara le paisa moa. Tulola. O leo whakarangoa ia lau deo maria koa. Makula e pai uianga e me foi kakere fifiai. But at least o lai kali. O lai kali mai. E se me ringa re kali mai miska pa fa ko mai kakarongo. A ola ko isi key position se le malo. Miska o fanga poro keki. Miska o kupe. Komisingo leo. Sui komisingo leo. Miska leo. O kere lope fa saan karongo melo ye sidi. E ale funga le karongo melo ye sidi la ko. Pau rover ko finga e fa keke era o kuskala. O le or malo. Ye mo suya. O ko finga mamalu nga pe fanka onga pafso kai. Onga mamalu marku ese o la ko finga fa malo. Ai mai lever parimia. Se o lo ye sidi mo langa baenga. Lau so e kusi ma lau miska I meses. E kaun kali mai. Kali mai pe a mako manga o se mea maki fia maano mai. Langa o mako. O le fai masui. O le fia afeo ka ngaka ie e fisiringi am ka upui. Ai mase fa manga. E kero kaka ie e fisiri mai pe mo pe o se miska. E fisiri mai me fa miska. Ai a fai aku a text aku pe fai aku soka inga. Ngar kirikiro ai ai ma. Ngar kirikiro ai lailo ko ala kirikiro ai ai le kali mai. Eu foi da sunga olo. Mo fia nga fa soka yaku oi. Fai aku ya balasi. Famai a un casa urungole. O le fanga o pokalamba. Ai a ka vai aku I sangwanga le fai ko palme. O mo ko ka kala vai le mai pe a sango. Ai fai ko sa urungol pokalamba. E a lo solo mai. Ai se me rin ko alo. Ko ke alo wa langa e mo vai ko pelo a. Ai mo ke lo manga so ko pelo. O le mo ke manga a oron ko le kalima penga. O ngoro le mako manga ko. E ele me nga rin ko le kalima. E ko ke fefe ke ofisile ku se mea. O ngai ko ke pelo ai. Ma se mea o ngai le fa maung ni fa. Ai lo le nganga o le fia maua o ko. E am ka apu ka wa ako le fia kali mai se mea. Fa pe mai e fa yanka fa pe mai ban ka apu le ka ngoya. E ka oku ka apu mo ke. Ai le ka oku ma ko fisi. Nga fa pe ko le fia karango al prokeki. O le fia karango al ka apu le prokeki mei. Ya le nga. Ni ki ko fa pe mai mo ke le fa yer ma ko nga runga so ka yo o la ko. E fo le so ngei ya wolongo ko o. E le bongo mai le ko fa fo le vai malai asiaka. Yo ka fa fa so ka inga fa ia mo ka ko maro se lua. Ia mo ka ko maro se lua. E fa in fa manga ia ka ko karonga nge fa fi ke wo. Vai menga wa ku ma mo misele ma ke ia. Ya la fa inga langa o me fo le fo ka o ka ko fa fa ngai fa penge se ke mi ako mas ke mi umi fa penge. Ai o le lava e kau kilo il ko ongo le mo ma fo lava I de mea fa ngo fie la makanga pe fa pe o ngfai ko kire ko lango karongo so fo a lo kilo le fa ngo fie ole o mka upule ko punge pe fa pe e ti clea e fonga ngel fonga fkalai o le pa kir ko ongo le fai lang fai unga e o e ko fai ko fai nga parok fai kadir ko ongo le peor e farm singo ai fa ka ngu pele ka pule ya ai wa ke a polimpa o ke a fornga kai a le lo ke ngo for be vesile vesengi le ke le vesile vesengi ma fu mas ka mai me la vakasi o le fainga fai o ke man ko ai
sia wonga sa whainga runga le me foi o train o ke le lofa mai i me ngai e fsuia ia me foi ngai o me pa fa pe suila la wala lo train ia e kasi al ka mai se nga whainga se al train se al me ma ka wala ki o menga o le ki o menga nga le whainga o se nga whai o se o nga whai de change foi le me e al train ia nga se ro mo train lo ya ro me ma mo fia mai lo se la mai lo wo e train o nga ma fu aku ile me le nga se aku i whainga la wo le whai okay ma fo le pa fo ba le sa pa mon kausanga ke ropo se furu kausanga karwai ma fo mal mori fo le mori fo le ba le con iso so nga fai le kiki o me mori nga wole ora mai con gol ba le kai mila la ne ba le ya ai wa pisi le pa ila ke male isu enga la por nge ya me le kiki la ba ka nga fai ya nga pa il vale ai ngo pa vale le ai mo wang e do se me kede o me fa ngo fi ngo fa le la ka wo lo ma fa ile mele or ko ngo le ma fa mo o ngi ko ku mo se bango ko mo se bango yo kar va ia fai ma le fe se me inga ia o ngi ko ku mo se me kede fa penge o kede lo po fea pe ingi vai or ngei o ngei meu ka ko e wa do ko kono po ne ko kono fong ke lope pe ingi vai have legs or just an empty pursuit o le o ka pule mo ngei o la transition process o le mele la fa ngei o le ka ke lo ngei po a fe ko fa sifo o ke le lo ngei le fa pe maranga il pa mi ya fi me ni fongo le chokom le fa ke le lope o ngaru pe le ai wa ngo falongo nga mga o ka koro fongo mo luva aso ye o me umalanga lela ka ko fare konge peru ka kama ka ipar mi o fongo le fa ngei ma ba ko nga sa ma mele fa ye e go foku wo lo ma ka o mele ku punge ma mele ang ki fa ye samo o se a ko foringa mai o le memori o le alu o kele o fa mo o nge alu i fiame wa le ali o winga la ngi fa pe i kakare o ma lo a mo fa ngolo lo ngalu kwa ba le kede ka sa mo we la ko ma kwa ba le kede sa mo ba le kede sa mo le ai ke fa ro im fa yo me bale i ale la ke sa wa o parmia a mo ma fa pa langi ma fa o fa nga malo o le mo kwa se o le me le fa fi me ya le la lu fongo pa fa yo nga lu fongo o le lunga memori makanga ma le memori le fa maong ma le memori longa le fia ko ilalo ma le memori longa fia pale mia wa fo lai lo ma fa nga maro se la nga mele fa o mo kwa se la yo le la o le so la le ka pu le la fa le konge o le ka ko uma il caro pa ke ki o po mo ki ngoi po yo fa no fisi fo ngame pe fa ku va kasi le cha pipi ma le afonge nge male o ke le longo po le msaro po le ro va ko le ka un po o pa ke ki pe a which ke la ka mi pa uwa a fa ila ma fanga ma fanga le a kule pa fiame le fonge le se furfi ko kule pa male ma se furu lima le sosia fiame e kasi mele ele pas ele mo welu va ko ele mo se ro va ko ro winga ngala linga pa wala le option nga yenge o le chapipi ku fa kasi mal fast ai po fera me fai ya nga o ke nga se fet pa ke longa mo ki nga ele pasir pa ke ele pasir pa ke a ko le singa ka ko fakari wala la ka fakari ngi pa la mele la ko punge wa lo manga ku ya pa wanga mele ko ngi pa ke ki ame o ke lo pe si awala o ko le lo nga pe si awala ba nga ile o le fast abin ka pu le minority government fam singo
ia o ngā mola ia leo sisi vai ngā whai kako koe karango iai. Ia, ole a kako koe whimei kau kikiro ia. Ole sire mea o leo ki whia kikiro iai le. O ki whia kikiro iai ole me maari ele mwhai ango koe wakuan ka apure ngā iri kaimingo pa i le mua iai ai. O ki ngofa mo ma whawhaupe iai. O le pasenge ia ka kikienge ka komaro Samoa. E maka ngā fo ngā mea. Ka kowonge le i whamsingonga. Waro ia le mea lea o le 5 kesi markasi wongo. Le waro ia le mea ngā. Msaro ako e pisi mea o le whamsingonga. O le karianga le whamsingonga. Arak nge e 5 kesi markolu e ongo lava. Pe 5 kesi marfa e ongo lava. I think o ngā ua maukuru mea ngā. Ai, o le sesenga. O i parmenge. O leo karia lai parmenge le. Mama o le lua vai kolu o le. O le lua vai kolu o le hawhanga. O pasenga lua vai kolu. O le kolu 5. Kolu 5.33. A lea lau o sa ngoa ma leo wha maukuru parmenge. O le kolu 5. O longo winga leo sa ulano. O le code. Pe 0.1, pe 0.01, e anu nunga leongo. A il parmenge. O le lai whanime foi le ai lalo mo 5 ia wa. O whangange wa o kolu 5. Ai lunga ko le 5 ia o kolu ongo. Le lai. O le makua ese la. O le makua ese la vole. O le kura fongo pasenge ia o whaange il parmenge marka ko whamsingo. Marka ko whamsingo. O ke le lola wa me nga le sa fa ko. Ai se me volenga be vesile me ka opulea o super senga kinga. Ai le fa se kula fongo wala ngala, fa se kula fongo fa mo ku. Le round up inga o pasenge. E mo ila le ka nga fa ya. O ke le fa ko kana fa nga me le ka fa pasenge. E le ka fa le me. Ai ke va kula vole nga ila va fam e parmengi. E pasia ya. Ye mele o leongo. Ya ma loko ya ingisi kulang fo le ukuma wa la loke pele e pasenge lua vai kolu i de kolu 5 por lua vai kolu i ang fangala i de pasenge la mo 5 por unha kolu 5 fa i kolu 5 por kolu o le kali e fonga fkalenga mangingo la songa o kolu 5 ai o le paroka a maulolo lenga o kolu o pasi ai angale sa foi maulolo e pasi ar kolu 5 ai pesi o sa kasi wa kwa maukingo ai langa fai al paro kala so la vai e kau fe ke ngai le kiki parmeng il kolu 5 par kolu fa mai kule pa kolu fa mai fe me kolu ai fa mai le fa mai fo kala kolu 5 a cosa mar kala fo kala o mon kan ngol i loi o e fa kwa ngal loi o longo wingala o lo ia ma fo kala i au menga a fie me mo kule pa mal famsingo e au menga e au mero le au lungo ka mai ngumela ila ya e kasi nga me foi e interesting in mai kau langa mo ele kupuso e kongo kupu le mai le kami a mesa me yo pasenge masalo le mere kupu nge fa nkanko kupu sis kami a me yo pasenge e ro wakup error wakup ai o Maria la le asa il parmenge o fangari si formula ai o le trola o fa fam singo fangari si formula ya salonga sa mo foi kuponga me ke le ame kupunga sa mo kupuai ya ola kako fashing como le kiki ase fai lo kale mane kuro la vale kako mai bo o makauri fo ngusida le wa makanga sauna maruru o le la sauna maruru a kaus kai fa sama ya le la o kaula be ai ko la ku ko ka vale o ki fa mo runga le condition a sauna il poco maro fo nge bebela ya o kai ila un tu lo kako maro mo sin kai sei
E fia le mona rentals se whaalau ilo antula na whaapitoa mole masino February mamati. E lusful po se neua pa umaulalo ai le tongi pe antolu aso pe silia tu foile e te whaongai nai so se taavale. Ma mawailo avado i le se i e awhetala Samoa i le whai unga o le basina. E ma whaiora piki le taavale mai le malewa lele i whaleolo polo tanto ofisa au tu i ala fua. Pe mamuli atu foile whaletali malo o lo o e wha mautu ai. Ai ngā whaapitoa. O lo iai tanto insurance e te fili mai ai ina nei tupu se whaalawalawe ai o lo o iai le whaamama avenga. Ma le tuolo iai le tanto account i New Zealand pe lafo sa fo i le moana e whaonga i le Pacific Easy pe whaonga fo i le credit card e whaatino i le tongi no lo sa. Mori si whaamatalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi onono. Pe asi le tanto Facebook o le Moana Rentals po le upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe a o e malanga siasi i Samoa. 2 lita lua velua se furu mrefa nga te no tato fai no tupe ava te baina mari tolu se furu afe se yo atu ile afe tanga le le tato fai no ngalo ele no po o ele isi le o le afa mruina ele lulu mo le sai linga o le Hamilton Family Club fa so tai mai le tato official le Blue Wave TV lungo pro club le tau te yae mo sau tusi lulu mo le dei se te ia pakaro fakungi baanga ko pokalamo ko fa kasimai in ka ko pokalamo for nge fefi ia mari sui kulanga foi ile soka ya ko ele ilo misa ia ka ko IT le soka inga mara sunga ia ai le longa foi ia fa pe nga bo ia ofse ka inga fa yanka ko ko ai fa maru ro ko fa pe nga sa fa karimai ala fa o per ka ko karwanga molesi a fa kula ia ka ko maro lo ela ia le o le si fesili levo o mai lo mafofau o le kaimi leanga kofia ia ka ko miskange ia den kofia le ia miskange se furma de lima wa se furma lima ngumela mawolunga nga e fainga o ia ko kero kapingeka ia o fikau le ia masuri lima ia leongo le ngai momo ma le iva le nga kumuri o le I think o le maximum number nga o kapingeka Roinga o miska umala ko miska ko sufa ia mari ka ko palmia ia wa ko ela ko sulima o le ke ngofo mo kikiro mo babai po angi nga luenga malo losi lava wa kula i maile ko se fulu fa le fa kingo de kaminge au ka au bevesi ka ko fainga malo awa ka ka ngo bevesi fainga malo ai vese ko mala ko il fa ka ngunga ro konga lenga malongo mai ka ko ila konga lenga ma meiro ko afa pe o kofinga ia o kofinga maroro mang malo ma kofinga ia e ka fa ko mu pu se yo ku ris fainga palok o ker kon wa pius wala ko piusinga le power wa baku ya lako i kofi fa miska e ngā rurua e mora kungu. Awa e whai o kokongi, a o ka avale. Ma isi pengwhiki e whainga la ko maua. Ai rengi la ko mea whaia. Ka ko kikio ke waranga kuni makai a ka kono minska o le poro keki. Minska o me ave fafo. Minska o walele. Wa peila wa vele vesi o le whainga malo. Wama ko awhai maro ronga minska. Wanga roi fua, whaisika mai mea. A kero kemi waru i fongo. Waru i fongo whawarwanea ia whai mea ia kupungei. A kongu, ia waru minska ia kupe, e whakuranga ro kupe o kausanga, ma mea kausanga ia o whai ngofi whananga ia ngā rua. Kau kere o whaalonga ku le o kika. Ne ngā rua ngā le o kika. Ne general auditor ale malo eni poki parmenge ko kero fa lon ku nga foi kofinga ka u ale malo o le oki kinga ka ko kusi ne se li poki o kero fa lon ku inga renga minska o kupe mala ko so kanga makanga o susuea le forensic auditor fa nge ale malo po feo fa yai wa o me ye kaunga
e pisi whainga maro i fongo, pisi fongo ka pengeka, pisi me vale e whai. Ai le ku wai lako accountability. Pore kali mai i kangaka, e kusa mara ko kofinga ye umia. Wanga whaelau pengsingi, whaaru kupe maro i mele e whai mara kofinga. Ai ngalo ai lako kali mai i lako i lako kofinga sa whai press conference fia mea ngei, pa mei di umiskaini. Leo ka ua kuaranga lenga sa au whai kio inga i fia mea maranga press conference, leo ka umai sa whai press conference fia mea. Ai di umiskaini mara kuskara. Kiri opera mo renga le umi lako kaimi pero kaimi mlauri ma kure. Ai se kaimi piko siringa kele. Ai se kaimi piko siringa kele la kuskara. Ore parmia. E kaunga i kura parmia. I kura ku lepa, i kura la auri. Lauri maria ko. Kaunga i kura la ko. Ale nga kaunga i whamaila i kiki kaimi sa mawele lepa ngo. Ya almesiri lau fai. A kongo e fefefsiri ya fiemeri kedo nganga sa ai. Almesiri lau fai. Makarsi e fefepea. Makarsi e kela kungis fisiri. E whainga fai inga ia maamrama na kungu. Ai on ka apu lok fia karango i o mingska ngai. Ai sa me o reiska ko ba. A o reiska ko ba ai sa me o le ba ale fiaba ia me o kalo me whapenga me sa mo fafo me whapenga. A sa me ore ele ma whai an mingskang whai sisi awala e ma whai e o nga share ma sisi kampangi ba re kako forum Pacific Forum Line ore Neptune ma isi ba aie whaonga konga ma ngiwe ma soromonga ma fiki. A sa me awala inga le whai sikako ngā ruenga share ma baanga. E mwhai inga mai mei whafu. Ai se ame wa lei o nga le mawhai o nga whaonga ia waaki kere o aku e karasanga ingi freight ka ngofie. E mai kako mei whafu. E dese ngā runga ngā me o whai. Mari kele la po isi ngā ngausa. E koe ia mingska customs mo isi mea ngā o mei o. A mea au ngā mo le kungu. E au ngā mo le kungu. O mea ngā reka o koa mai. Ia e whaile si whaongo whaile le wae. Karo ki wharoloa. Ia o karo mai fiki. Karo mai fiki. Kakifio ki kiron karo mai Samoa. Alai kere karo Samoa. Kere ropo rame o renga le mwhai o ngā kako negotiatinga ngi kau le lei mangi freight le lei. Mare e New Zealand. Inga ia maua se pa u. E sosangi i kako freight. Au le whai wāwādele. Whai wāwā malo. O le New Zealand o le le malo. E mo ilawa e eser kampangi la raninga. Al malo. A sa mea inga le whaonga le malo. E whaingi whiokanga inga mo kako cheap rates o air freights ma kako mea mai pia whapea o whankanga mo kako ba. Ai sa whamea renga le kirikiro se ba ake rea e mai sainga pe mai sisi mea e whainga mai a ngā kako mei o Samoa ma nge koe laku nge o wai e kele oka e pampainga waku ingu sila e whakumuai le la kolwa. A kere nga fwoi kele ma lava ma kokoe ingi mea mai Samoa. Pawa me o lea whikonga po lea whiwhiki sau ngei. Ai, o le whesiri fwoi lele. O ngā runga wha miskanga. O ngā runga wha miskanga e whesosonga i kako akungu. Ia kako kikiro ngei le. Pakeki le, milionga ka ale. A kako mawha whau le, e kai mua lawa. Ka ke iau wha marolo ia Mupola, Angalosa. O kali ngo mawanga me whakarangonga le a Angalosa. Whai mai le pāle mia. Onga o kāua kele o le poro keki lea. Onga o kāua kele o le poro keki lea. Warei ngā renga kuu ia Mupola Angalosa. E wa aia le poro keki lea. Ngā rei pinga whaingo fia i lau ai. Ngā kau mapu mai ai whinga ngā lo Angalosa.
I le whaapunga lea, o le kāua kele, o le porokeki lea. O lai mero kupungi. O lai mero kupungi le miska le wanga vai. O le nganga o sa ia mea ke vai ak ngi ai. Ai pawalanga mea ngālang kele mai. Pa me ule lo faila. Me ule lo faila o le whanganga le, o le mkanga luenga. A le wo makari yang rosa mo ka kano ka se pokala. Ele me se failo leilo. O mo titi tai suma ia pokala me al malo. Olai ke lele ava ngoi mawai alo mka alo le uro mkanga luenga. O ngiso miska, a me se miska ia sa ia kongo e foile, miska o kupe ma. Sai kongo komiki lea. Ia la uri mo ngiso pe fa e miska ngai kong. E kofu mala koma. Ya me se la leo se tisvanga. Ala la ven mis ka kupe. La el par mia. O menge fenga se kongo. O information ma se fenga nge kongo computer sale. Ma laptop sa a fai pule ma mis ka. A me se la ko umalava. O lo kongo komiki. Ai o kere fa question mark ma fa side kia. O ka ko mis ka re nge. Ale bawa ku ngalang ku ngangalos mol polo ongor ka wo kele or pro ke kire ya or ko nga miskale a ongel fenga palo ile o meu fa kamo el miska ku pele ai or pole nga longo winga o ka ko ngia miska ise ku pekele e o e fa aru le nga ku per malo. O wal menga le kupungi. O wa kum kwa le ke al miska le fa rungo kupe pole fa mai kufa fa mai fai ya. O kare fi fai ka ngisi me wa langa lai ka kai o la ke vai. Ai o menga o ye. Ka fe ai o mal fenga paro ka le o fa penga ila. E su e kupe pro ke ki wole ai. Mai mau pe fa pe ar waru ka ko pisa nge. Sa ilo sa o mga kumaulunga lava e faile snap election. O wanga i kupu mele whange e whaka ko snap election. Wha aloi se fururua milionga pe a fai or kupe alua ngā. Mai ngā fo e sua i ei le a mio kongo o mga upu le. Le la o le fai se snap election. Leo kako mai disi foi whafi kauri kele leo o kupu mai. Pe la si kun kele a kupe la alu menge. Pe a kako kufa kasi ia ma value ia kaimi ma resources al malo walway e kele ya kuno me kan fa snap election ai o kele no le uri ia nga popole snap election ana iku per malo fa ye mo ko fa pidi nga well $1.1 billion ale fonga reserves al malo mo ku per malo mo pe mo corpo senge kupe e ku fa le lo me ku fa fose o corpo senge corpo liong o corso miliong lava mo ko kupe e fa nga fa ile snap election al me ka wa fa ile mi ko ma fa file mo la ko ne se pisa ne fa la ka fa ka le fongo la fa ngi po la fo se pisa la mo malako. O pengi me aka maki na mai pisa ai makamaka. O pensi far ki fanga par mengi. Ai makamaka sa mo. O pensi far ki fanga. Lela kakakal po asa ka lela so. O riski fanga lela so. O me sili nga ka makanga. O la fai de par mengi sa mo mafari ki fanga. Asa mo ai makamaka i me vale ai e fai mai. E ka wawi o me vale. Nanga elengi me manga yo kupu mai ai. Ele whainga la kokong. Ele whainga kasi se me whai ai. Ele mwhai o ngā yo i whaaleanga risipaki. O upo sa ngō iai. O le ika. O upo le whikaui. Sauisi whai pule la unga mai li. I me wha loku. Me wha kana le. Ai soro mua ia me la kupu longa i kumalo. O ke le rola o me o ke fakoi o la ka wa mo fai ka ko par menge mo fai ki fanga ala ku ko makamaka ki
ya la longo ngeli sfinga ke lo po afe longo mai ka ko fonga la fingi ya longo mai ola le mo ka fa ka ringa le nga so po se ka po se po se love story po se ka po se ka po se ngaoi po se drugs wa ko fa al me sitting lenga o le fai ora ko o le fale kifanga mo fai la ko mo kanga ko kifanga e maka ko ila ko mo sa le loko fa penga la ko finga ngalo il me la ku mo ko mo fa fo ya o le ku o le fisit wa me le ku pungi mo le ai mo se ka ngaka o fa finga luenga mo kanga luenga ile mama mo me la ku pusamo e mo la mo ka kera ko me sin mo mua wa mali me la ku pusamo e o ka ko ma fo fa ele fisiti fa penga e fo fisiti ya me sa un ke ngo fa nga ngo mo le vai fa lo ma se si fo me ya un algo o sin mo muanga o a mai le so how is the parliament meeting today what is suing wa mo ka kai parmia wa fe maro ro parmia o fisiri nga le fa fe ngai makongi fe o ke longa fisiri fo nga le foi mo wa kule le sunga ya saungi mana foi nga ro ngai fa lo ia male nga ro nga ro o la foi o fisiri nga la foi fisiri wo ai lo ia pa langi mo lo ia sa mo lo wa ka lo ia sa mo yo kisi lo ia fe o langi o la fi ma la mo ye wo foi la fa nga o fe nga ro ngai ka pangi nga ro nga ele mamra mai mera ai fisini mai kia por ai mera ka ngo koia ka ai o menga ile manga fanga fa ye o ko le ya ko ke kumela ki fanga le fa it palmeke o se ngo fanga siri o nga fa lo isa mo o se ngo fanga siri nga pele ya makonge ama ko sa mo pe se ngo fanga mamar o se ngo fonga ko kia fa pe ko ka se ngo fonga pa ia a o me foi con o palmi o ka kom o ka kau o nga isi suinga i fonga kanga i luma a me sia o e kula epa o ko ye fa besi fongo o ko ye sa ngoa ile manga fonga fa upunga ko sa ngoa o ko ye so kalafo ko up ya fa pe ko so kalafo langa ko ngol par mengela le kimere e ko kerenga fia afe kangaka ye maka a ko ngwe ele ki pe fo au ya au so ngi imo ka ngonga o amar camera ma misa ma sia ka pai ele a ko fulo makoi a ma ko kikiro ko ka ke maka mai wo se la wafe e fa poringa foi la mai ile nga foi le ma ko fa ka wo ngai le au mai mo o le au mai mo fa ka wo a le ai o ko e le ski fa a le ai ka ko palmengi wo le fa le ko foi ka maka de o ka maka ki fa wo ka wo ingo wo ka fa kio e ko ke fa kio foi ka e la vale i ka po ku mai ala nga la vale era ngoro vale kaka o ko le kausi mar e fusi wona kaka masuki mamalu po sa ngo ye ai lo suki fusi wo asa upo kamai mai ka winga ya ni fai pulis ko fai masangis fai meranga foi pure le e po singi foi pure le e rupe maxila foi pure le e sur mangai e mais foi pure ngai ko kia so ya ora mo kwa makanga pe asa nga foi pure ele leila le ka wako inga e suinga ele se foi kionga
a se songinga langa ilonga fa ya ku ko wa inga mo ko ku malo il makanga o menga ko sango em ko pum ko sango ere sangia le ko raunga ere le le mka pu ko ke menga a ko fa danga launga on kwa makanga la ko ke lo fa danga se raunga o menga le ele ka wa ku kamingi inga yesi suinga ko ka ko parmengi mar fa marwinga o fongo fikalai mar fa marwinga o fongo o le malu o le fongo o le malu fonga o le al malo ma le malu fonga al pale mia mar fa singo a so mo mai au ko ya caro fai ele anga le fa le anga o ko e mai singo fo inga o mai fa ya ku se mesi le ku o menga ko ki fai o le mea awa maua mo la ko ka ku palmengi fai se me silia ku ro si singo fo inga fai nga ro nga silia ku nga ro nga isi are lo mo o ko fa si au mo ko le anga si ba ko fa le anga kele au ko mai corrupt ngo fo inga ko mo ko fa corrupt kele ka nga ing suinga le mang suinga fo mangi suinga mo mia mangi suinga lelei awa sa moa malonga monga ai sidi ai ma kongi ko fa mo ke mika pa vai ko o ma ga ye ko me ga fa sa mo fa so fielo ko fielo ko sa mo ke mi ma yo nga kupurole me le kupungi or ke dio ka ko fa ya wo le ko fielo fa sa mo eu foi que eu que fifio que era samo o le sofia ro que samo se ele o ka fa ile fiki mo ka fa no atu mo ka fa ila lo konga mo ka fa ise ko mo ro skari mo ro mi ka ro ku samo na o le fek nga o le economy samo ma ku ma ka ma ai samo pe ako ka fia ako ka samo o menga ku po samo e fa mo ka nga ngo le lo de corrupt mai fa la mai ala ala ko morianga ma me fa penga a ko kikira ku inga yo me fa ipule ele fa ipule uma au mi fa senga fa pulu ala nga wala var ko fa ko li mo fa ipule fa penga e ka vole uma ya e parmenki ye pese io ka ko ka punga langa lewa ele o ke lo maru si le wanga ia siaka ia fa mo ori ko e failo yo e bange fa fonga ma si la mala ku a fa mo o ka mi o ka wen fa la par ka ko por kalam o ke longa foi a fa pe mo sa va goma de son fo ia fa mo ori ko a siaka a fa pe e mu nga bele se o se su en ka ko ko rope ko e ka ke fai mo ka ko mo e fa mari e ka ko por kalam ai por nge fia fi fo ia la fo se upo o la per ko fa fonga ia fa mangalo o winga la banga o winga lofa mo winga o le nganga mo I lava o ngol fia ka ku mo le lofa ku ya sa mo ka ko fa nga malo lofa ku ka ko ka pingeka ia fa pe fo ia palmenge si fa pe palmenge wala ngol palmenge I mo ko la ko fo yo lo nga lue pungo wai wa a fa ku se kala pe ula ve o ka uma la le ai a ke fa ku wala ba lango make kasi e fa na ngari ke lo mele ai mo ngai kai mi male ka ko mafkanga ia lo fa ko e fa mo ia ko mo se si felo ingale so fu pe fa pe e kar so fu ale mo mo foi asia ka ma ko yo ke sa foi ka fa fe ngai fa pe ngai ai mo ke ngai ia lo fa so fu ma fa ko fa ingal maro ka ko au mai mo ngai kura le fef
E fia le Moana Rentals e whaalau ilo antula na whaapitoa mole masino Februari mamati. E luasful pasene ua pa umaulalo ai le tongi pe antolu aso pe silia tu foile e te whaongai nai so se taavale. Ma mawailo avado i le se i e awheta la Samoa i le whai unga o le basina. E mawhai ora piki le taavale mai le malewa lele i whaleolo polo tanto ofisa au tu i ala fua. Pe mamuli atu foile whaletali malo o lo e wha mautu ai. Ai ngā whaapitoa. O lo iaia tanto insurance e te fili mai ai ina nei tupu se whaalawalawe ai o lo o iai le whaamama avenga. Ma tu olo iai le tanto account i New Zealand pe lafo sa fo i le moana e whaonga i le Pacific Easy pe whaonga fo i lau credit card e whaatino i le tongi no lo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi onono. Pe asi le tanto Facebook o le Moana Rentals o le upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe a o e malanga siasi i Samoa.